Es importante que los artistas, las bandas, los grupos musicales tengan hoy en día una estrategia digital porque, bueno, partiendo de cuáles son los hábitos de vida hoy en día y el modo de vida hoy en día, que ya el digital pues está dentro de nuestra vida diaria y forma parte de ella, es una forma de llegar a ese gran público que es consumidor digital y además nos ofrece grandes oportunidades también y grandes ventajas. Y el músico, el artista, tiene que estar donde está su público. Musika arloko proiektu baterako plan estrategiko digital hori markatzeko 11 arlo daude eta horien artean 5 ikuspegi nagusi finkatuko genituzke, ez? Alde batetik norberaren identifikazioa, norberaren marka eta zer egin nahi duen eta bere ikuspegia, bere misioa zehaztea, beste alde batetik helburu batzuk zehaztea, lortu nahi ditugunak. Hirugarrenez, zein estrategia bideratuko ditugun, nori helduko gatzaien, zein dan gure audientzia, nola helduko garen, ze kanalak erabiliko ditugun, eta ze ekintzak bideratuko ditugun egunez egun horiek egiteko. Eta bukatzeko ezin ahaztu dana neurtzea, ikustea ia helburuak bete diren eta berriro hasierara bueltatzea. Beti ikuspegi zirkularra izan behar du. Aztertu egin, aztertu egin, aztertu egin.